musidɓe fuladu gonga yonti koma haale onon gandi Macky Sall liggima nder Sénégal ha heddima noon e nder fuladu ko mboɗen fuladu ko heewi ha ɓurti ɗum waɗi noon oɗo ministre mbiɗo Moussa Baldé ministre de l'enseignement supérieur kanko noon mboyo mbo won tam ministre de l'enseignement supérieur ha mbo gayna tawa mbo udirani université mbo Kolda o Allah waɗi noon mbo liggi hen ha Allah waɗi mbo udiri université mbo Kolda o noon woni directeur course mo Ziguinchor sane sane ko neɗɗo makko ko dariɗo makko pour vraiment sukaɓe Kolda université jara yaha Dakar walla Ziguinchor walla Saint-Louis ana wawi janggude Kolda ɗo hande noon université mo Kolda o yo waɗi plus de 500 étudiants janggoɓe ɗon gacce ngalama on beltanama Moussa Baldé sane sane tumani mane Boubacar Konté nder business bi alhamdulillah rabbil alamin mbe ala tentula mbe kiila tentula mbe musulmol tentula islamo chrétien mbe tentula parce que mi ya kendi fen fait enseignement supérieur foye sana foye Moussa Baldé fo ko ni be yiro sella ka sella jungo ka sere a branche la fa dunia ta ay ban molte ñina no la wala to ka fo minna une tache d'huile sana sane ay tande ko itel mu Casamance donte itel mu ñancolote itel mu mo kendolte itel mu mominti ni mi fo ibuka bayi ni la hedo minta ika timandil contantalo ko la ñaso be ñama ndiol ibuka kranno jan ikata ka karana mané Ziguinchor ou bien en fait Dakar ou bien Saint-Louis